Maksudnya, ohin episódio dane ita reflete o tuan ita colheu o tuan quando ba solo Páscoa nian. Maksudnya, Páscoa ita celebra mistério. Cristo ni eteros ni amata no Moricias. Moricias ida ne laos buat bye-bye nida. Moricias ne ita diangkat ne milagre bot ihe ne vida. Iha mundo tomak sida iha ema Moricias. Taman ne maluksira. Cristo maromak filho nebe tu mai iha mundo. Fok solok bot ida maita katak ita ema nebe fia rihenia. Inia Moricias ita ida seila mate tamba ninia Moricias foi esperança maita hotu atu Moricias. Ida nemak solok bot Páscoa nian. Maluksira tenek solok Páscoa laos também ita fo presente ba malo. Laos também ita visita malo. Laos também ita lori doce ba malo. Laos também tener roupa fo onsira. Buat sira selu nebe ita fo ba malo. Mai be ida nebe importante liu makne. Presente maromak nian ida nebe bot liu. Ida nebe kmanak liu maka maromak rasik. Maromak filho Jesus Cristo. Nia nebe mate mai be nia Moricias. Ida ne maka solok Páscoa nian. Tamane maluksira ita harebak solok Páscoa nian ida ne ita hatene katak ita la para ia domingo ressurreição o Jesus Cristo ni Moricias so se mate. Mai be ita hatene katak Cristo Moricias so se mate. Mai be Moricias ida ne ahu domingo ressurreição lorik solok maita. Mai be solok ida ne la para solok ida ne ita lori na fatin iha tempo naruk nia laran. Solo que dane tadi angkat tempo Páscoa na loron 5 nulu nia laran, mas bik solo que dane laos para ia loron 5 nulu nia laran ramata ho festa Pentecostes, mas be ita ne vida toma que tadi angkat ita ne fier ne hun maka Cristo Moricias. Tamane malusira Páscoa ne solok ida nek solok nebe ita simu iha ita ne moris tomak tamba ita hatene katak anesa nema ita heteros ita moros ita problema ita mate mai be maroma filho nebe Moricias susi mate e lori ita ba solok Páscoa nian e Páscoa dene ita celebra iha loron tolu nia laran ahu quinta-feira santa sexta-feira domingo ressurreição mai be ita nia solok Páscoa nian la ramata iha neba ita nek solok neba na fatin anesa escolante sira nebe depois de Jesus Moricias sira ne tau klakon sira ne tau ke mihistekeras e sira ne brane tamba sira nek solok tamba sira ne brane tamba Jesus Cristo ni Moricias sira hetan morisfoniga hetan matene kira nebe baseia basira ne fiar ba Jesus Moricias sira ba fatin hotodu pode haklaka Jesus ni Moricias nebe iha momento idane ita mosanesan ita hakasamba atu Moricias iha Páscoa Cristo Moricias. Maluk sira apóstolo sira nia solok Páscoa nian solok Moricias nian ne ita bele hetan iha Evangelho São Mateus capítulo ruanulo resin walo versículo walo to sanulo iha na bane quando Maria Madalena bato iha rate nia hasoru anjo ira nebe hata ismuti na bilan nebe mosu bania pode dehan au hata ni mi buka Jesus nebe ematau ni sin hene mai be nia la hela hene nia Moricias sona tamane keta tau ak solok ba enta lia fuan ruane sira tamba rona kata Jesus Moricias ne mate Moricias idane buat idane be makhalo ema entre tau ko ak solok ne mistura de então dehan kata sira sai hose rate hotau nok solok e sira halai lalai fila bahasur escolante sira pode dehan basira kata Jesus Moricias duni maluk sira idane maka mensagem Cristo nia Moricias nian nebe sai ita hoto nia esperança sai ita hoto nia solok Páscoa nian maluk sira além de Cristo nia Moricias nebe rate mamok pode fok ba Maria Madalena nebe babuka Jesus ne isi nia rate ne fila fali hodi haklakan ba escolante sira mai bemos ita tene katak laos idane red mai be Jesus fok ba escolante sira pode moço basira com maneira oioende ne bidane descreve evangelho tolo ne evangelho hatne ia evangelho tolo ne be makita bolo evangelho sinóptico mas vemos esse evangelho São João e ne ba dehan kata quando Jesus Cristo Moricias ne moço ba primeiro moço ba Maria Madalena pode hasenia ia rate a foi em tempo sira tu irmão
Quando escolante sira halibur malu, tambatau, sulan hela iha umalaran. Quando ora matan sira takamitin, Jesus Cristo moço basira. Pois hira Jesus Cristo moço basira. Iha momento nebe maka ora matan takamitin, janela takamitin, laramos na kugon também matau. Jesus mateona nebe ema sira nebe oh Jesus ne bele mai buka sira tu cair sira. Bele castigo sira, bele oh sira mate hanesan sira ne mestre. Tamane sira tau. Mai bimaluk sira. Quando Jesus latamo hosi janela latamo hosi ramatan mose sira ne oin. Jesus ase sira. How do ni makane kita tau? Hak matek ba. Nebe Jesus fo hak matek ba sira. Tamba Jesus nebe mate. Halo ema hotu tau. Mai be Jesus morisias manano na mate. Jesus fo hak matek ba sira fo solok ba sira. Kita tau tamba how manan ona mate. E ikusmai Jesus fuis ba sira. Simo Espírito Santo ba. Atuba perdoa e mas sira ne sala. Bae manebe e me perdoa sira ne sala se simo perdão. Bae manebe e me la perdoa sira sala se la simo perdão. O maluco será nebe itah tene. Escolante sira nebe tamba sira tau. Sira sula ni umalaran quando Cristo moço basira. Cristo fo dame basira. Hak mate hela hoimi dame hela hoim. Depois de né Cristo nie morisia sa soru malu hosira. Cristo fomos missão basira. Missão saída. Missão lori perdão. Ba ema ser selo. Nebe Cristo o Espírito Santo basira. Simo Espírito Santo ba. Ida ne de la rua. Ne kata Cristo nie morisias. Lori solok, lori esperança, lori atembrani fila fale bescolante sira. Mai be sira simo missão. Nebe Cristo nie morisias. Tutan missão basira. Fo missão basira, atau sira continua missão Cristo ninia. Perdoa e menesalam, tamba na maroma Espírito Santo e sira. Maluk sira idane atu dehang gatak. Idane be perdoa e menesalam, lao sira mak perdoa. Mai be na maroma Espírito Santo mak perdoa e menesalam, iha sira. Sira na instrumento maroma ni perdão ninia. Maluk sira, além de parte idane be dehang gatak Jesus moço basira sulan helei humalaran, e selo itah tene. Escolante na rua nebe maka tamba sira de hela desanimado, sira triste, sira moe, sira sente la dia tamba, ita saugati de, ita tuir Jesus, ita hamuto konia, ita contente, ita hanu ingata nia liurai de nebe la mate atu punita, mai bikus mai coitado, ema oho tiha sira, ema oho tiha nia, e nia mate ona. Nebe ita atu balabu na faten, ita tu namlele na faten, ita tu lai orientação, tama ita ne mestre mate, e da nebe haliburita ne mate. Tama ne sira prefere, sira decide, atu fila ba Emaus, fila ba sira ne inaman, sira fila ba sira ne uma. Mas maluk sira, sai da maka acontece. Sira da nebe hanu ingata Jesus mate, sira fiar kata Jesus morisias ne. Sira la hak solok, sira triste, sira hak halai fila ba uma ne. Koi dalang klaran, quando sira se mana sela colia, quando ba sira ne tristeza, tama Jesus foi magmate, é uma bobarnia, é uma poteiros bania, ne lori cruz, to ikus mai ne mate he cruz. Quando sira colia mana sela quando vai dane, Jesus halo finge hane se mala rai. Hane se man be foi tama cidade ne ba. Jesus da tene bote de Jesus Cristo. De tir dala ne colia saída makidane. Sira na kale, sira hir, sira hai. O ne ema Jerusalém ne be maka atrasado li. O nunca atene saída maka acontece durante ne Jerusalém. O la tene kata Jesus mata liwana loran tolo. E feto balo de kata ne morisias, mai be amila fiarida. Ikus mai Jesus lao hamutu na fatin hosira. Quando kala nona Jesus halo finja tu lao liu. Escolante sira dehan tama ia meuma. Tade sama kita ba. Quando tama ia ser neuma, vai hira tau hahan sira Tuhan. Jesus halo fila fale. Pahanui fale basira hanesan ia quinta-feira santa. Jesus nebe mas que bainaka, ne silu fahe pão. Fo basira, e sira hak fora kata ne Jesus Cristo. Mas be momento sira conhece Jesus, Jesus lao liona. Tamal sira ida nem solo Páscoa. Mas to continua solo o Jesus Cristo nebe morsias. Ita moris na fatehonia, tamania manano na mate. Ita hak solo kata Cristo morsias.